Sekubanjwe amampunga asabalaliswa uKhuzani uMfokampongo sey'nkundleni zokuxhumana-ke ngenxa yesigameko-ke esehleke-ke laphana-ke ongoye-ke kwi-activation-ke yeGcwalisa Spring Picnic All-White-ke laphana-ke omunye-ke wabahleli-ke bale activation-ke usephumela obala-ke laphana-ke waveza ngokusobala ukuthi uKhuzani-ke uhubhuza-ke amanga-ke aluhlaza-ke lezi nkulumo-ke ayibhala laphana-ke kule post kade yenzile-ke iyinde echaza-ke ngesigameko. Bafowethu, ngicela uqala ngenibingelela kwesiqiniseko SM Intamo. Uqala ungena le channel ngicela wenze ubulungiswa ke ucindezela button ka subscribe ke uphinde ulike lama video ke engwenzela wona. Wabafowethu ke ulaphana ke insizwa ke kuthiwa ke uzamo kwakhe ke Chris Hlongwane ke laphana ke ebingumhleli ke wale activation ke nethimba elithile ke angazange lidalule ke usebephumela obala ke ukuthi ke laphana ke ayikho ke lento ke besho uKhuzani ke laphana ke inkundleni zokuxhumana ubhale kanje uthi yazi mkhaya mina ngikuthandi ke ukuphawula ke kwipolitiki yomculo wathi ke kodwa ke activation ke beyenziwa yithina ke laphana ke ne program ke laphana ke uthi beyenziwa yibona ke laphana ke uthi ke bekhona ke nangalesikhathi ke kuranwa ama-order ke laphana ke behlela wona ke lo mcimbi ke uthi ke akunamculi ke laphana ke noma umcimbi ophazamisekile ke laphana ke noma ke umcimbi ke laphana ke obonakala ke ungenzekanga ke ngendlela ke laphana ke uthi nje abantu abebekade ke beziculela nje ingoma ke laphana ke yakhe ke umthandeni ke igusho ukukhombisa ukuthi nje bekungenanga umsindo futhi akekho umuntu ke belwa nomunye umuntu ke laphana ke noma ke bephazamisa ukungena kwakhe ke uKhuzani. Lo mfo ukuveze ngokusobala ke laphana ke ukuthi cha yena ke akayithandi into enjengalezi kuyiphawula kodwa ke lamampunge ke asesabalele laphana ke inkundleni zokuxhumana ke uthi akawathandisisi ngoba ibona abebehlela ke le activation ke yeGcwalisa Spring Picnic All-White ke yomaskandi. Lensizwa ke ikhombise ke kungabi nalo ke iside emengakulona kodwa ke ivele yaphumela obala ke ngokweqiniso layo ke laphana ke eliveza ke inkundleni zokuxhumana ke ukuthi ke lento ke shuthi ebhalwe uKhuzani ke laphana ke ekhala ngokuthi ke abantu ke babhiyoza ke laphana ke bacula ke ingoma ke okuyidlanzana ngokusho kukaKhuzani uthi lo mfo ayikho yonke lento abantu babeyijabulele nje ngoba kwakujatshulwe kodwa hayi ngoba nakho babephazamisa uKhuzani kuthiwa unephutha.